MLA demi balaya dan mengajar bagi hati negasi. Dengan kemudian saya jami kenapa ini inawa barang sedang mengenai Muslim arhajar arwah insyaallah bani khun ilong ida ikutkom ngejami bagi solat hi pada dia ngejing job dengan delo ini khun sama kiba ya lagi kali kubur kemanta wadung siwe khun sama bagi don kiba job bagi don kibom job lu Ymdei ahi hakawe kasi kisayo hi mapiro ngejing job dan mai Ymdei lu namta kini khun sama kiba penpo keji syat hakane kamadan Ymdei mentangi tenat bakilahi batenti yang kejongga singkai wa ba nganle bangan yo tahe ke pisa Ymdei ngakwa bangan le ban ai mynsiem na mentangi khun sama kenapa kilo i kenupsa jonga kenapa kilo mangla balong di khun samla kiba shlur dari shlur jongi ai bagan negeri di jongi baru gawe kan salong kami gaba pernai bana bopu baping bagi senang lah barang piu syapran kuble sibun ngamdan ban ai